Emisija Gledanje snimaka donosi još jedan klip koji je izazvao žestoke reakcije među ukućanima. Stefani Grujić i Danijel Dujković Munja ponovo su na udaru medija, a ovoga puta njihova svađa otkriva dublje nesuglasice. U nastavku emisije analiziramo najnoviji sukob između njih dvoje koji je ponovo zapalio strasti. U klipu Stefani nije štedeći riječi otkriva kako je Munja, prema njenim riječima, slagao u vezi sa njenim ponašanjem prema njemu. Naime, Munja joj je zamerio što nije pojela njegov ručak, jer je, kako tvrdi, sadržao povrće, nešto što Stefani očigledno nije volela. Slagala si me, rekao je Munja, aludirajući na to da nije bila iskrena u svom odgovoru. Stefani je, međutim, imala jasno objašnjenje: nisam želela da jedem tvoju hranu. Nije to bio samo ručak, to je bilo nešto drugo. Ovaj detalj, iako deluje sitno, otkriva duboku tenziju između njih dvoje. Problem nije samo u povrću, već u međusobnoj komunikaciji i poverenju. Munja, s druge strane, insistira da nikada nije išao toliko daleko da pljuje Stefani pred drugima. Njegovo ponašanje je, prema njegovim riječima, uvek bilo više vezano za privatne razgovore, bez namere da je javno blati. Nikad nećete čuti da pljujem Stefani kod nekoga, rekao je Munja, naglašavajući da je, uprkos svim nesuglasicama, stalno potencirao pomirenje jer mu je stalo do nje. Međutim, njegova izjava da je bio spreman da koristi sudsku proceduru za plaćanje alimentacije nije prošla neopaženo. Stefani to doživljava kao napad na njen način života, tvrdeći da mu nije dozvolila da upravlja njenim novcem. Za mene je uvreda bila kada je rekao da će preko suda davati pare za dete, jer ću ja trošiti njegove pare, izjavila je Stefani, što je stvorilo dodatni jaz između njih dvoje. U istoj emisiji, Milena je stala u Stefaninu odbranu, ističući da je sve što je ona rekla, zapravo, deo najnormalnijeg ženskog razgovora. Milena je istakla da Stefani nije imala nikakav loš cilj kada je diskutovala o svom odnosu s Munjom, već da je to bio pokušaj da se izbaci nagomilana frustracija. Matora, međutim, zauzela je oštar stav prema Stefani, smatrajući da bi ona morala da reaguje odmah na svaku uvredu i ne dopušta da stvari idu u tom pravcu. Prema Matori, Stefani bi trebalo da pokaže više odlučnosti u suočavanju sa Munjinim ponašanjem, jer, kako kaže, znala je u šta ulazi. Treba da ga gaziš, ona ima sve u rukama, neka pokaže snagu, rekla je Matora, sugerišući da Stefani možda nije dovoljno rešena da se postavi čvrsto prema Munji. Iako ova izjava može zvučati kao savjet, jasno je da se iza nje krije dublji nesuglasni pogled na to kako se treba ponašati u ovom tipu odnosa. Iako su svi ukućani dali svoje viđenje stvari, Stefani je na kraju iznela svoj emotivni zaključak. Shvatila sam da ništa nije bilo vredno. Ova veza bila je samo još jedan od niza beznačajnih pokušaja da se nešto izgradi. Sve što sam uradila, uradila sam za sebe i za njega, a ništa nije donelo ništa. Ova njena izjava pokazuje da je Stefani došla do tačke gde počinje da sumnja u sve što se dogodilo između nje i Munje. Veza koja je nekada imala potencijala postala je teret, a sve što su prošli, uključujući svađe, uvrede, pa čak i suđenja, sada deluje kao besmisleno gubljenje vremena. Na kraju, sve što se dogodilo između Stefani i Munje samo je još jedan u nizu komplikovanih odnosa koji su postali gotovo nesnosni pod svetlom reflektora realitija. Ono što je započelo kao ljubavni odnos, prerastalo je u beskrajnu seriju sukoba, manipulacija i nesporazuma, što nam jasno pokazuje koliko reality svet može biti opasan za ljudske emocije. Dok su ukućani davali svoje komentare, ništa se zapravo nije promenilo. Stefani i Munja ostaju u začaranom krugu međusobnih optužbi i neprestanih konflikata. Iako oboje žele da izgrade neku vrstu harmonije, jasno je da je njihova veza postala previše zaražena negativnošću i nesigurnostima da bi opstala. Šta nas ova situacija zapravo uči? Možda je najvažnija lekcija to da se reality svet ponekad igra sa stvarnim emocijama, stavljajući ljude na koji nije samo težak, on je i nemilosrdan. I to bi bilo sve za današnju emisiju. Na kraju, pitanje koje ostaje je: mogu li Stefani i Munja pronaći izlaz iz svog haotičnog odnosa, ili je njihov susret sa reality svetom postao nepovratna tačka iz koje nema povratka? Ako želite da saznate više o svim dešavanjima, pratite nas za još detaljnijih analiza.